Saya lanjutkan informasi di Kompas Petang bersama Yasir Nene Ahmad. Saudara, Iran meluncurkan serangan ke Bahrain dan juga Kuwait setelah Amerika Serikat kembali menyerang Iran yang diklaim sebagai balasan serangan Iran ke kapal kargo di Selat Hormuz. Raungan sirene yang menggema di Kuwait ini, saudara, jadi tanda peringatan bahaya serangan udara atau ancaman militer. Bunyi sirene jadi alarm darurat yang menandakan bahwa wilayah udara atau keamanan negara dalam status siaga. Militer Amerika Serikat merilis video yang menunjukkan serangan udara yang menargetkan militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan menghantam 10 target militer Iran, mencakup infrastruktur pengawasan, sistem komunikasi, situs pertahanan udara, hingga fasilitas penyimpanan drone dan juga kapal ranjau. AS mengklaim serangan ini merupakan respons langsung atas serangan drone Iran terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Siaran televisi Iran melaporkan suara ledakan keras terdengar di dekat desa Tahri, wilayah Sirik, Iran. Sumber militer setempat menyatakan ledakan berasal dari proyektil Amerika Serikat yang menghantam menara telekomunikasi di area tersebut. بیننده شبکه خبر هستید. همونطور که در زیرنویس هم دارید ملاحظه می‌فرمایید، دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده روستای طاهریه سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای طاهریه سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ. Soal serangan Amerika Serikat ke Iran, Trump mengklaim serangan diluncurkan karena Iran melanggar perjanjian. Trump juga mengancam akan melenyapkan Iran. Pesawat Amerika Serikat baru saja menghantam lokasi penyimpanan rudal dan juga drone serta situs radar pesisir milik Iran karena mereka melanggar perjanjian gencatan senjata lagi. Sangat mungkin mereka tidak akan pernah belajar. Bisa jadi akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi bersikap rasional dan terpaksa menyelesaikan secara militer tugas yang telah kita mulai dengan sangat sukses. Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi. Tulis Trump di akun Truth sosialnya, saudara. Iran kembali menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan juga Kuwait.